Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kajing yai wantu kelar ki briu na Asam bakan thopru ya ki seng bhalang harangkat ki officer bat ki pulet ka Asam banjurep ya ki khaput ha aradonga bat kathan malangkona ha kini ki khendas ni balala banjurep ha kabayadai bat karu kompia ya ka khaput ka West Khasi Hills ka Jilla Meghalaya bat ka Asam kala penlong ya ka Senggaro Students Union Aradonga Regional Unit harangkat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Khasi Hills Hagas ngi thodin katayo bakendet banyakendu yo in charge Deputy Commissioner ka West Khasi Hills. Usil nang sangma Chief Organizing Secretary ka Garo Students Union Aradonga Regional Unit lembat kinongket kam ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Khasi Hills. Bakentu bi ubak Chandra Nongdakhar President bat ubak Kari Kharmuti Vice President. Habakran hakilat pathai kubor Kila ong katay ka jingya kendu ya UDC, kalong ban kentu ya ka sorkar, leng ba UDC. Bakin shimkhya bat le AA halor katay ka kam, bat ban pa shuk ki pulet ka Jilla Meghalaya, ha katay ka than khapun. Nakaliang jong Presiden juga FKGP West Khasi Hills District, bangihi nakaliang juga Federation, ni penpau ka jing persyajur, ya ka jing wan tuklar, ki seng bahalang nupo Asam, ringkat bat ki pulit bat ki government officials. Khamtam ka iga bangingi GE ka baju jaman la kapor ba ka Asam hi kamjuan ha kisni ba kidigi official days limit working days mo ka badi kisni long tray ndi kinyele hi ban wan bet man kapor kata kan dai be ha kisni blai ka ba kikitip ka babun na padeng jungi ki khasi ki garu mile ngimdon hasnong mile jiaseng ka jing jaman na kani kali jaba habaki wan maki hintu ki asdang ka ban le press conference ha padeng ki seng bahalang ki jong ka Asam ki pulit bat ki government officials nakaliang jong general secretary jong ka FKGP Aradonga area unit lalet lapan senge eki bat la keren iki dag bajai bat kir kilangit kilalet no ndre haba kilalet nang ta kumula ong mene kila poi pede semalang kona hangtur kilet ki pensutu bakla ki briu kani ga pen i ka iki baka sarkar Asam hi kamnyu burom ya kata ka status quo ko bal adep ni penbet ha padeng ki atli sarkar ba la kumnu ka bangin ni sya ni burom markeliang khamtam haki bordar te ngila GE kani na kapor na galiang jong federation ngila jupan pau na kapor ba man kapor hi ba ka sarkar Meghalaya kamut ban pentrei kanu ka scheme khamtam ka central scheme ka dai ka sarkar Asam hi ka bapanthot ngimpat jusyam handu menta ban ong baka sarkar Meghalaya lani ki public jong ka Meghalaya ken penthot ka Asam kani ka bapan i ba na galiang jong sarkar Meghalaya hi kadang burom yang kata status quo hendri nakaliang ke sarkar jong ka Asam kam burom syu bat ka weiru ka bangi kuat ban ong sa sarkar khandiat ban pha ka ni ka khubor sa sarkar kata kalong ba ngin kham penduna no ki komiti bat ki paperwork nakaliang juga Meghalaya ni Meghalaya ngila sulit tantang ka theory ngin dapat ngin sngap kita ki regional committee ki badon hoot ni sngo burom ni sngo tenat bakadon kata ka ban yada yo put usam jongi ndre ha bangi pet pade ka Asam pade kayat praktikal ngingim tip ka jing penbet ka Asam kita ki komiti ka Asam ka penbet kumno ndre na kapor sa kapor ni jiyo i ka ni ba ni ki suput betang ha ki jing tho ni put betang ha ki jing yakran ka ika bajaman na kapor ladangi na kaliang jongi ni penpau sa sarkar ki ong am ni yakran ndre ka basus ka basngusi kalong ba u Asam pade umju ap ni yakran pun i ka kam man la kapor kani kala jam di tang menta ada pinpet haki senam gibal alet haki benai gibal alet ru haki por gibal alet ka Asam hi kalem ni wat ngina kaliang jong federation hi pen pau syai kani ka wei ba ka sarkar ka haban shim action ni na kaliang jong ki briu jong ka sarkar Asam nikat ki polis bat ki seng NGO jong ka Asam ki belawan hanti atebri bat kunju ru ki lapoi sadu sya malangkona bat kani kejingwan jong ki pau ke jong mudio nomor ba kejingwan joki tentang ni bakalapen sutu baklai kinong sunong beron tu had kejaka hadu baklap ni ro kejingnya lumar hapedeng jongki polis jong ka Asam bat ki pai ba sunong to ka malangkona ni soban ong ba ini kejingwan jongki kadai kawei na ka jingwan ka ba ilak pan sutu bakla bat kawei ru ka bangi smodio kalong ba ni bakine ki polis jong ki Asam kiwan duty ane kiwan yak patrolling ada tu kejaka ka ba om simdan kano ka jing lumar om simdan kano ka
jing jia kapasusi atau kejaka lai ka jingwan jongki kalong kumba kami kaya kampun polis ya kaba kan tuti dan kan pek itu kejaka kan ni ka jingwan jongki ka abang ipek kali kalong ka ai kaba pendam ini ki bade kinong fungsionong jong kami kaya kan ni kadai kau wei kaba ni tensngo ha syaka sorkar barang DC ya kabang nilayo ban ya keren entah habide bat kene kabenta dan nakaliang jong DC ru wang bala rakiwan kan kono ka information la ne ka official ban tip apedeng jong ni ki jong ka bor sensar jong deputy jong sorkar Meghalaya kalong ba inomsa ya kejingwan tuti ke ba kum kata. On behalf of Garo Student Unit of Aradonga, so we came here to clarify to District Administration of West Casillas. So we have discussed right now regarding this 6 February. It's a small conflict has happened between this Malangkona, Sildubi and Salbari. So we just came to clarify to District Administration some NGO. They have entered to Meghalaya and they have traveled to the people of this Malangkona and Sildubi and Salbari. So we have approached District Administration. Kindly look this border area to send to deploy more police force because there are very less men force out there. So we have discussed only testing. They have assured us also District Administration from West Casillas to look this matter.